Karbi Anglong pipi pinibirta arjuponikha. KR Road Jengkro atowar Kasimar Ponjia Phanlong e Kisompon. West Karbi Anglong Kheroni KR Road Jengkro kilometer pho aja kiding atowar RG dingkloi pen haladak aradatum kachonghong. Labangso atowar jangmi poni phain kora pho arni anarlo porphai sia por malongpen lakhain koi boithalangso MLA Rup Singh Teron ari dengpensi inpuponlu. Labangso alongkache tongdun Karbi Anglong Autonomous Council Kopili Constituency MAC Pawan Kumar Rai Laben Kopili Constituency VDC Chairman Baburam Rongphar Laben Contractor Sangpi Champa Basumatari atumche tongdun. Labangso atowar jong si patang pipon detlo pulotangte haladak rongpi rongpho aradatum kacho jor kacholan pusitami isi joy ke jogwanpu. Laben School College kidun lapen Kisoki un e pusitami kachipon lapen kedam kevang pusitami joy ke pupusi haladak aradatum pen ningjepon. Phelang pi pensar honteron Karbi Anglong News. मुख्यमंत्री पुक्तिपद निर्माण आसनी पुसी पुलो टोटल माने बदलां सो एडे लं को आन स्कीम दो सong bong ke ra ke ru pen jeng to so twar bang da non ini di tung akam jeng long lo kan non har pini ama sini tung ke bothang so long re ru twar ta pini jeng nam lo so the no ke jeng nei do la non long do la thì là hai bang ta ti cho la chỉ là bang ke non 2022-23 so scheme abang ti non ke am non 23-24 bang ta ko kabre scheme itu ko kena so ada guna nama so ande mo di Deupani adolong leji dok along horkar thangpon atrak kachingkoi. Jangmi poni phain kora pho arni Borpothor Police Station ke parlo ada porphai ner kebra achitim apor malom National Highway 39 atowar pi Deupani adolong leji dok along ihum AS01 AD 3766 hojai pen kewang bom horkar thangpon atrak aphan aphit anathu pen dampar agari kepatong tekang der ajok horkar thang atrak katiwar abang kekhangun edet ajok hidi anathu pasui choklu. Lapen kopai kimi parpik pen ajok trak katewar abang arenga hu keso lapuan ahir intang rakke abilang trak katewar abang phuamen laki Roman Singha arong hojai PS Bistupur PO umra katapusi pangthekpon labang swabirta arjulong si Borpothor rai komsai khiatum adimak long anpali dunsi do anasai sitami chepari dengponlu. Phulani APHLC aro atumpen krungching sayamai kangnipon. Jangmi poni phain kora pho arni All Party Hills Leader Conference mati APHLC aro atumpen krungching sayamai kepadupon. Labang soamai meipu dhoniram ti mung ahin pen lamthe jaipon lapen ke non kewangji MB kili kahut alam thea puthak sitami chingki chethan pedupon. Phulani constituency arlo along kedamtang arni pen sitami krungching sai amai ki achiklo jonwangta pedupon versi pini sitami lapuson amai pedupon non kewangji arni Phulani constituency arlo along PS3 along maikang ni ponjia phan sitami cheparai pon. Phulani pen oroning tikathar Karbi Anglong News. Media phan Eltum Phulani constituency APSLC aro hin pen nang phan kardom pajirlo lahenlo pinile tum tarik ingko ira pho achek lojon wang sitame Phulani constituency executive amei padobom sonak thaksi pinile thot sitame labangso tarik nangle rok si pini labangso executive abangke padoponlo asi labangso executive long nele tum che parai pon bang lahenlo non parliament labangso election kuson pensi litum Phulani constituency benta ongdung obut pahai jima laso puthak sinil tum jasemet arsik krung penabangke arsik jit penabangke chingwai ponlo asi non neletum APS tin kahumri labje phan bangsi la nikep ning koyang bongsi patang pon pupusi pini labangso executive amei long penabangke cerai lo lapen labangso cerai ateng pen neletum ke claim ke dam pona bangke pini sitame labangso abangke che parai pon lo lapen ke claim ke dam abangke letum CC pen pangcheng pon po lapen ke branch level do lapen PS level do lapen ke neletum da constituency butung do women wing do lapen youth wing do lake thom tiri atuma bangke
labangso program along bangke jasemet ardi dok klongpen labangso PS wise atur program bangke pacun pon pame pu bangsi cisik pon lo penke ke wangji MP election bangke ong dung vote pensi labangso phuluni constituency ang kang bangke lapen Karbi Anglong lapen NC Hill ang kang sitame labangso APSLC akemang MLA Dr. Numol Momin Pardun Ronben Methang a constituency alo pregjam adim along kahumri pon pedupon si dolamara along sitami kepalidam. Lason si jangmi poni phaing korap ho arni Duarbagori constituency arlo dolamara along ta Dr. Numol Momin wangsi BJP asong keklem atumpen BJP Mondol office along Chingki Chingwai tekang. Kedam tang surihini rain korai si aningkan MLA kilik aprang rat amaya long kachechak alam hei hui keklem ponji lapen rat atum akenang sot Mary Hing Solar lang lapen JJM pen keklem pon asai hei hui long e ingpupon. Anpar da towar aputha kache thanji aphansi dadhora polling station along rongasor atum pen mai ingni ponlu. Maya long alohia man pen Dr. Numol Momin, VDC Chairman Sarkoy Rongphar, Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terak, Social Welfare Board Chairman Run Rongpi Anparta, Ong Dongke Theki Dingatum Chetong Dun. Kajurong pen Risaningti, Karbi Anglong News. फ्लैगशिप प्रोग्राम हर घर नल से जल तार कारणे जी जल जीवन मिशन तार एटा प्रोग्राम मैं हाथ लै पे फाउंडेशन स्टोन ले कर आज 10टा प्रोजेक्ट और इयारे प्राय 12टामान गाँव और 1072टा घर आमी पानी खुआ पानी दिम बिशुद्ध खुआ पानी पियर ड्रिंकिंग वाटर यार पाब 6 माहर भर आमी कमप्लीट करिम आफ्टर 6 months the people of this hilly area will get pure drinking water. Sir, kon area pabo na? Amar gaঁৱৰ লিষ্ট খনি কোনটো আছিলে? Sarbraengti village, আমাৰ Malasi, Malasi, Sarbraengti, Kandeterong, Bijuli, Angsong Tokbi, Dakiram Ronghang, Sarthe Rongphar, আৰু Sarsingterang। এই গাঁওবিলাকত ইয়াৰ এইটো দুৱাৰবাগৰি এইখিনি অঞ্চলতে আৰু বহুত আছে। আমাৰ ডেৰিং সাইডত আহিব না স্যার? সবতে জায়গা আছে। হৰ ঘৰ নল সে জল। ফেজ ওয়াইজ হৈ থাকিব। এটা নতুন প্ৰথমতে আছিল আমাৰ পুৰণা যিবিলাক সেইবিলাক হেতু ডিফাং হৈ থকাবিলাক ৰিপেয়াৰ কৰি পেলে আমি তাত পানী দিলোঁ হেতু কাৰণ অলৰেডি এটা টেংকি চেংকিবিলাক আছিলে আমাৰ ইজি হ'ল এতিয়া সেকেন্ড ফেজত নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে থাৰ্ড ফেজত আকৌ সাৰ্ভে হ'ব যিখিনি লেফ্ট অভাৰ যিটো হেৰি আছে ভিলেজ এইবিলাকো কভাৰ কৰা হ'ব যেতিয়ালৈকে চলি থাকে জল জীৱন মিছন উই হোপ ডেট উইদিন 2024 more than 60% of the villages will be covered. Sir, আমাৰ ডেৰিঙত SOPD স্কিম পৰা ৰাস্তা বনাই আছে তেতিয়ালৈকে মানে এতিয়ালৈকে আদায় হোৱা নাই তাকে এইবোৰ কথা অলপ কৈ দিবচোন ডেৰিঙত কোনখিনি আছিল ৰাস্তা to কলেব ওচৰত ভিতৰৰ সেইখিনিৰ পৰা ডেৰিং তাত হোৱা নাই কোনখিনি আছে বনাই আছে মানে ৰখি গৈছে মানে যোৱা আচ্ছা কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত যদি বনাই আছে মোৰ জ্ঞাত নহয় কিন্তু ষ্টেট ফাণ্ডৰ পৰা বনোৱা ৰাস্তাটো মোৰ মই গম নাপাওঁ আমি দলামাৰাৰ পৰা এটা যিখিনি পেভাৰ্ছ ব্লক আছে জাম্বিলি আঠঙৰ পৰা এইখিনি কৰা আৰু সেই বাকী থকা দলামাৰা বজাৰৰ পৰা এইখিনি এইবাৰ দিছোঁ সেইটো কমপ্লিট হ'ব মোৰ যেটো এছঅপি আৰু এটা বাগানৰ মাজতে আমি আৰু এটা ৰাস্তা বনাম আমাৰ দলামাৰা লখিমন আশ্ৰমলৈ তাৰপিছতে আৰু 7খন ব্ৰিজ এই দুৱাৰবাগৰিত লোৱা হৈছে এছঅপিডিৰ থ্ৰুৰে যেটো আমাৰ নাবাৰ্ডৰ পৰা হ'ব এইটো ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পইচা দি আনা হৈছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আনাখিনি আছে কাউন্সিলৰখিনি একচুৱেলি মোৰ নলেজত নাই কোনখিনি কৰিছে আপুনি MSCৰ লগত কথা পাতিলে আপুনি ডিটেইল আপুনি গম পাব তেনেহ'লে CPMD কে ৰোড কথা আপুনি আমি হয় CPDMD ৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অলৰেডি ফাইল যেটো ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছে আমি সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট গাডকাৰী ডাঙৰীয়াকো লগ ধৰিছোঁ এতিয়া সিলনি Jangmi poni phaing korap ho arni ada porphai ner kebra achitim apor malom ihum line truck bokolia pen Dimapur sangti ki ponbom ahut men adang kang bob der pen ajok lang parpan pen jilang so adak along arpan ke krepen ajok jingkoi buglo sitami kopai ke mi pen ajok gari katewar abang phu sitami apran anki jok plot lopusi birta ribdunlong labang so atrak bearing registration number NL01K 1158 lapen birta ke tokbom apor ahut anki pulis atum sitami chipari deng ponlong lelang tarpung men dorsing tokbi Karbi Anglong News